Bay sin bubagrano जों chini ya kami RD block by khobjak chini South Bokol Nowari Village chini constituency ka 29 Kishnapur constituency chini 29 Kishnapur block member chini Boromganang Tapuk Bijoy Jomatia bo bini sakham yangai ang sengsa na hetok sengsa na yakat thangka amon bagai borong nukhongo 5 tarigo samung tangjana 13 din tangjana amon bagai chino jaga seng jesek mansak seng chini party ni tingai bubagran na harbong ba seng phaisuba phaika chin chuba thani phaimanjak phaika chini o jaga ni bisini chairman chini Boromganang dahori tai tongo chini block member yo Mongolbok Tamol Som tai chini o jaga hatai jok phana hamjanai chini belai active leader chini Boromganang da Sunil ama haikeno seng chini obo chini Bijoy Jomatia ni chini mayo bini logi song bini sajala bini nukhongo jesek mansak seng bini chini jotoni tingai te pramotha YTF TW mungai bong nukhongo jesek mansak seng tini phaisuba phaika amon bagai seng sudu seng chin bubagrano dokhana hamjangma bagai bubagran dagi mungbai seng saradino jesek khobar mansak sugya hankrai nukhongo chin bubagran na harmungbai chin dokhani na harmungbai seng om haikeno jaga jaga thangai hatai dokhana hamjangma bagai sobalai tongo hambai।